Chief Executive Member Kakas Hills Autonomous District Council ubat Titas Terwal Khan ulapan pau baka jingkhang kampat khang satya nak benta kirang ba snong banyatai bat ka KHADC halor ka jingkhang ya kirang ba snong banya sim benta hakasan perthai. Habakran sikilat pathai kubor UCEM ulaang baka jingkhang jong ka council ya kirang ba snong banya sim benta hakasan perthai kadai namar bagi syaptiang yok baka snong kandu iki kampen roy tang namar ka jingsha siliang jong urang ba snong hakasan perthai. Nama ka jingso ka jungi kalong ba lada ki klik nong sensya dia involved no apa politics dia dan liang no asnong long ni ting bayo kami kanu no ka jing le siliang ni mbe balik siliang orang ba asnong iki pai ba yo mi ru ka jing sya le siliang jong hakinong mi khaman long ka tu ka asnong le se ka do nong tang na ada orang ba asnong de beliau jong ko ke parti dan tak ada masuk ba ini ya selok ini perlu jenggot ya kan ni kai jingkhang kampat khang yang ni ban amba nginum don kan nu kecing ya debate lah ni kecing ya selok kalau kan ni kata tengah tarai ke ngakwa hiba kinwan ban tentu ini perlu jenggot sebut asumsi ka lakteng itu komplain badon di rumah snom di ba yang benta udan kulit mau bayo don kinu kecing ya pat ya pra po snom kecing so arliang so lai liang po snom aku abaka snom kan no ko be tabi som sup